imaze ntabwo ibyumweru bibiri biruzura bavuga ko bayibye Ballon d'Or. Imaze iminsi ikubiswe muri El Clasico. Kylian Mbappe amaze imikino igera kuri 3 atarabona igitego. Carlos Anchelotti amaze kugaragara ko Real Madrid bitabaye ibyo imaze gusa nkaho igiye kumunanira. Ese ni Carlos Anchelotti mubi? Ni Real Madrid isigaye ifite urwego rw'abakinnyi batari beza? Ariko se kuko tubona ku mugabane w'Uburayi bano bakinnyi ba Real Madrid bari trendy kandi bakoze na saison nziza umwaka ushize, ariko ndabibutsa ko nimuze kwibagirwa ko reka tuve kuri icyo ngicyo. Ruzi zo zibaho wenda reka tubiba ariko tubitekereza. Ese mwese ko muri umupira Kylian Mbappe uriya mwanya irimo arakinishwa muri Real Madrid niwe yagakwiye kuba akinishwa. Real Madrid irimo irasiraguringa mu kubura nimero 6. Ikindi yongera kubura umukinnyi Toni Kroos, gusaza kwa Modric, gusohoka kwa Nacho, bafarani bose baragiye. Ibi ni ibibazo byose Carlo Ancelotti arimo aragenda ahura nabyo. Karim Benzema yarasohotse, gusimbuza n'abana bakinnyi bose byibuze ugomba kufite inkingi z'amababa no kongera. Hello everyone, what's up Rwanda, what's up Kigali, ni wa muhungu wanyu ndakomondo mwigi mekire muri bombe. Dia mawe gaciro ni muhungu wa Ruhago. Football is my life, football is my life. Twagiye ubu nguyu munsi ngarutse nshaka ko tuganira ku ikipe ya Real Madrid. Real Madrid na Carlos Anchelotti, umutaliyani w'umutoza wa Real Madrid. Ibintu Pelez araza kubyihanganira ko ndeba Real Madrid ikomeje kuba insina ngufi hano ku mugabane w'Uburayi. Real Madrid imaze ntabwo ibyumweru bibiri biruzura bavuga ko bayibye Ballon d'Or. Imaze iminsi ikubiswe muri El Clasico. Kylian Mbappe amaze imikino igera kuri 3 atarabona igitego. Ibinyamakuru birimo birota Carlos Anchelotti. Ese urabona gute ibintu biri muri Real Madrid? Urabitekereza iki? Reka nze rero mbasangize bino bintu byose biri muri Real Madrid mu minota mike turi bukoreshe. Reka tubane hano twembi. Don't miss out. Mfashe wanshimira buri umwe wese umaze gutera inkunga Dako Sport Show iyo ariyo yose, ndagushimiye kandi nkuragije Imana. Nanakwibutsa ko buri kintu cyose uzajya intambwe uzajya gutera muri rusange jya wibanza wiragize Imana yemuje, kuko niyo rurema ya byose, niyo yaremye isanzure ndetse n'ibiyirimo. Real Madrid aba Madrid, Hala Madrid. Ubu ngubu sinzi ukuntu twabyita nibikiri Hala Madrid. Nibibazo muri Madrid ifite ibibazo nyuma yuko imaze saison nziza. Saison yari imaze gukora imikino igera kuri 42. yari nayo gukora hagahego ka Barcelona yakoze muri 2017-2018 ubwo yatsindaga imikino 43 idatsindwa. Yakoze imikino 43 Barcelona idatsindwa. Real Madrid yari imaze kugera ku mikino 42 kuva 2023-2024 season, aho gahego kaza gukurwaho na mukeba Barcelona ibanyagira ibitego 4-0 nyuma yuko bari bamaze iminsi babuze Ballon d'Or. Bavuzwe mu binyamakuru y'Uburayi ko banze kwitabira ceremony ya Ballon d'Or. Carlo Anchelotti amaze kugaragara ko Real Madrid bitabaye ibyo imaze gusa nkaho igiye kumunanira. Mbaza ngo igiye kumunanira gute? Reka dukoreshe igihe gitoya twinjiramo muri Real Madrid n'ibijyanye na Carlo Ancelotti mwimbere
turebe uyu Carlos Anchelotti winjiye muri Real Madrid muri 2021 amaze kwihereza Champions League zigera kuri 2. Umwaka ushize yatwaye La Liga, yatwaye igihembo cy'umutoza mwiza i Burayi. Byananurwa ko na Vinicius Junior cyangwa se uwo bita Jude Bellingham ari bagomba gutwara Ballon d'Or bava muri Real Madrid, bagaragaye ari na batatu ndetse n'uwo bita Carvajal, ariko kugeza izi saha Real Madrid iri gukumbagurika. Reba nawe ukubiswe na Lille, ikipe itagiye gutsinda mu buzima bwawe. Before wakiriye Kylian Mbappe na Carlos Anchelotti, usohoye Toni Kroos mu kibuga arasezeye, usohoyemo bita Nacho aragiye. Izo ni inkingi za mwamba Real Madrid mu ushize yagenderagaho, ariko kano kanya Real Madrid isa nkaho yahindutse. Real Madrid irimo iragura umutoza bita Carlos Anchelotti. Ese ni Carlos Anchelotti mubi? Ni Real Madrid isigaye ifite urwego rw'abakinnyi batari beza? Ariko se kuko tubona ku mugabane w'Uburayi bano bakinnyi ba Real Madrid bari trendy kandi bakoze na saison nziza umwaka ushize, ariko ndabibutsa ko nimuze kwibagirwa ko iyi season ishize Toni Kroos yagizemo uruhare rukomeye cyane. Nubwo kuri podium hagiyeyo Carvajal, hakajyayo uwo bita Vinicius Junior, hakajyayo uwo bita Jude Bellingham, ariko ndabibutsa ko Toni Kroos umwaka ushize yagize akamaro, yagize impact muri Real Madrid. Carlos Anchelotti rero kumanaginga kubura Nacho, kubura uwo bita Toni Kroos, no gutakaza umukinnyi uwo bita Carvajal, bikomeje kumukora mu nkokora. Reka tuve kuri icyo ngicyo, ruzi zo zibaho wenda, reka tubibe ariko tubitekereza. Ese mwese ko muri umupira Kylian Mbappe uriya mwanya arimo arakinishwa muri Real Madrid niwe yagakwiye kuba akinishwa? Kylian Mbappe abamuzi bose ahantu hose yagiye akina. Kylian Mbappe aba mwiza iyo ari guca ku mpande, ari nabyo Karim Benzema yakomojeho ejo mu binyamakuru bitandukanye. Nagiye mbona impostinga bivuga iyo aho kantu yaravuze ati Kylian Mbappe ndagira nkwibutsa kino kintu, gukina muri Real Madrid ukamara imikino 2 kugeza kuri 3 izamuka utarabona igitego, abafana ba Real Madrid banakwica bagurwa amenyo. Ese muri kubona Kylian Mbappe ari we kibazo cyangwa ahantu akinishwa n'icyo kibazo? Kuko niba muzi neza Kylian Mbappe aho yandikiye izina, aho yabereye Kylian Mbappe ni igihe yaturuka kwa mu mpande adribura yinjira akavinga atsinda bawo, cyangwa se akaba afite espace ku buryo ashobora gucreatinga uburyo cyangwa se agakora igitego mu buryo bumworoheye aturutse mu mpande. Benzema rero yaje gusoza uwo murongo we avuga ati kwinjira muri Real Madrid usangamo umukinnyi uri ku rwego rwiza nka Vinicius ndetse ku mwanya wawe bagakwiye kuwukinaho, ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi rero biraza kugaruka gute kuri Carlos Anchelotti? Carlos Anchelotti kugira izi galacticos z'abakinnyi b'imbere baremereye bishobora kuba bigiye kumubera ikigeragezo kigaragara, kuko agiye kunanirwa kujera abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid. Ngo gute? Reba umumaro Kylian Mbappe arimo aramarira Real Madrid mu kibuga, urebe uwo Vinicius arimo aramarira ikipe ya Real mu kibuga, urebe Jude Bellingham noneho sezi ishize yarangije atsinze ibitego 19 na assist zigira mu 8 cyangwa 6 niba nibuka neza. Ariko kuva uyu mwaka watangira Jude ntarabona uburyo na bumwe igitego na kimwe. Jude amaze kujya ku rwego rwo hasi. Mbibutsa ko yabaye n'umukinnyi wa La Liga umwaka ushize, tournament ya La Liga niwe wabaye umukinnyi wa saison. Ubu si umwaka Jude ko tubona bitangiye kwanga. Kylian Mbappe kujya vagira muri Real Madrid ni ibibazo gusa. Carlos Anchelotti ntibiri buze kurangira ibinyamakuru bimwose ngo nuguhimbira mu ikipe y'amanyenyeri, dore ko yagiye muri Everton tukabona urwego rwe bikamunanira. Uriya Mutaliyani
ko yabonye ama offre menshi cyane harimo n'iya Brazil nk'ikipe y'igihugu, yayirekuye agahereza generasiyo y'abana batoya undi mutoza akaza akagerageza. Ikindi cya kabiri, yafashe icyemezo agahindura Kylian Mbappe akamusubiza ku mwanya we, dore ko binashoboka ko yamukinisha wing imwe Vinicius akamukinisha indi wing, bakajya baperimeta bagahinduranya mu kibuga, ko bino bintu ari ibintu bisanzwe. Biruta ko yafata Kylian Mbappe akamukinisha ku icyenda afite Envik cyangwa afite Josero, abo nabataka, cyangwa se avuga ati nta mwataka mfite ngomba kugura umwataka. Ibinyamakuru bimwe biravuga ngo barimo barashaka kugurisha Rodri, barimo barashaka kugurisha abakinnyi bamwe n'abandi batandukanye, ariko Real Madrid biri kugaragara ko nyuma yo gutakaza Toni Kroos na Casemiro byabaye ikintu gikomeye cyane, byabaye ibintu bikomeye cyane. Ati ni ukubera iki kugeza izi saha, dore ko n'ibinyamakuru byatangiye gusohora ko uwo bita Chouamini Real Madrid ishaka kumusora nyuma y'imyaka 2 amazemo. Amakipe nka za Chelsea ngo arashaka gukora swap ngo ba Enzo Fernandez yinjiza Chouamini, ariko mu by'ukuri uwo bita Chouamini si nimero 6, si typical nimero 6 Real Madrid nka Casemiro yari ifite. Real Madrid irimo irasiraguringa mu kubura nimero 6. Ikindi yongera kubura umukinnyi Toni Kroos, gusaza kwa Modric, gusohoka kwa Nacho, bafarani bose baragiye. Ibi ni ibibazo byose Carlos Anchelotti arimo aragenda ahura nabyo. Karim Benzema yarasohotse, gusimbuza n'abana bakinnyi bose byibuze ugomba kufite inkingi z'amababa. Noneho kongeraho ko Kylian Mbappe umukinnyi nka nimero 7 cyangwa 11 mwiza mu mupira w'amaguru ku isi dufite ubu ngubu, urimo uramuhinduka ukamushyira ku nimero 9. Carlos Anchelotti ntabwo ari wowe uri kwivangira. Mbibutsa ko Real Madrid muri iyi minsi ntabwo ihagaze neza, ikubiswe na Barcelona mu cyeba, iri joro ryashize ikubiswe na AC Milan ibitego 3-1 muri Champions League. Ibi bintu muri kubona Carlos Anchelotti bitari buze gutuma yirukanwa mu gihe we yanze gufata icyemezo ngo yijyane. Nyine ibitekerezo byanyu kuri uru rugendo, gusa icyo nababwira cyo Carlos Anchelotti era ye yarangiye muri Real Madrid. Ikindi kintu gitegerejwe kugaragara ni ugaragara ngo Carlos Anchelotti yatozaga ikipe ikomeye kurusha urwego rwe nk'umutoza, ko biri buze kugaragaza Carlos Anchelotti nk'umutoza utoza ikipe nini utashobora gutoza ikipe ntoya nk'abandi batoza bose tugiye tuzi, nk'uko Guardiola yagiye agafata Man City idafite ikintu na kimwe iriho akayihereza ibigwi ku mugabane w'Uburayi. Nkomeje kubashimira rero, nkomeje kubabwira ko iyi Dako Sport Show yabazaniye ibintu byinshi byiza cyane. Mwibutsa kudufollowinga, ugakora subscribe ku mbuga zacu platform zose, yaba TikTok, Instagram, YouTube ndetse n'izindi zose zitandukanye. Ni Dako Sport Show, dukurikirane. Ciao ciao, reka dutandukanira ahangaha, turaza gukomezanya n'ikindi kiganiro ubutaha mbabwira kuri Arsenal ikomeje nayo gukumbagurika hano ku mugabane w'Uburayi. Hasta la vista rero, uyerida ko umuhungu wa ruhago, football is my life. Ndabakunda cyane, nongera kwibutsa kwiragiza Imana muri buri kintu cyose waba ugiye gukora, wishyira imbere y'Imana, Imana izagufasha. Hariko rimwe ya ambassadors yavuze ngo mu bibi no mu byiza ujye wibuka gushima.